Sengilo lifuba lekondla umphefumulo elihlelweni lwakho Our Timely Word livi lesikhathi nemprofeti Promise Shongwe welibandla le-Chosen Generation of Jesus Christ. Busiseka. Lapho yonke iminyango yavuleka. Tinketane ntato tonke tibosho tadzilika. Okay. Amen. That's where I want us to focus on today. Last week isigcizelele kakhulu ekuthenini letikhali tilodiwe. Ti ready kulimata nekubulala. And letikhali leti tilotwe based on our weaknesses, failures, issues, and tilotwe ngoba kubukwe ukuthi yini lesikwesabako nekuthi yini ngikuphi lasibeke khona lithemba lethu. It comes and destroy lela ubeke khona lithemba lakho. So the reason why sithi kunesidingo sekwekuthi siyame noma selethe into ngesilive la uNkulunkulu ulithini ngilowe ukuthi noma lingaba ngiluphi ihlobo lwesikhali lesilodelwe wena nangabe sesidirected to uNkulunkulu kutholakala ukuthi uNkulunkulu lo i-anchor yakho noma kuthemba kwakho kuyame uNkulunkulu noma ngangiliphi ihlobo le-attack nalibona nje ukuthi kunabani emva kwakho wena so free kude lokutawendeka kuwe because konke lelesambathi kwakho kutargete la uyame khona la uncike khona ngakho livla uNkulunkulu lithi kuqala kuhlakanipha kumesaba simakade. Amen. Leni lithi beka simakade embili akube uNkulunkulu lothi nakafunwa noma nakudictate ukuthi uphumelela ngamaphi manje kutholakala ukuthi aNkulunkulu noma uNkulunkulu. That becomes your protection. It preserves and protects you. Noma utholakala ungasesabi umbuta usho ukuthi awesabi ngani kuthiwa ngibani lokutshela ukuthi ungesabi. Amen. Kwatholakala ukuthi uNkulunkulu you are already free. Amen. Because unemandla ukukhulula kunoma ngangisiphi isimo losekhathi kiso. Amen. Unemandla ukukhulula nekukhipha noma ngakhiphi unemphendvulo lengetulu ekungakhiphini kwakhe kulenkinga nelivumo nekokuthi lokho lasuka hlose kwenda kwakhe kungaye ngaleso sikhathi. Amen. As the Isaiah chapter 43 has said uNkulunkulu asigcizelela nje ukuthi ningesabi and uthi manje ke ningakwenda lokungesabi ngengcondo yenu nangawo konke but nandawenda lokungesabi ngekuthi mina ngeNkulunkulu ngithithe ningesabi nitawabona lamandla alokhu lebe ngithi ningesabeli kona. But uma ningete nesaba ngekuthi nihlakaniphile noma ngekwati kwenu le credit kumele iye kulokwati kwenu for lokungesabi kwenu. But uma niya kulokungesabi ngekuthi kusho mina ngithanikhulula mina noma nginganikhulula ndawubona umvuzo wekungilalela nekwenta lenkusho. Amen. So here it's Paul and Silas nathi khalilotshiwe babashayela kufundzisa live la uNkulunkulu. Amen. Babashayela kukhipha umoya lomubi entombataneni lebeyikhuluma ngemoya lobongasiwa uNkulunkulu lokhu bawukhiphelene. Amen. So sebayaboshwa ke sebafakwe ejele. Amen. Kulokuboshwa babo bafakwe ejele abayi ngalesi sindvo senkinga lesebatkhanza bakiyo and ababalisi kuNkulunkulu. Amen. Abambaliseli uNkulunkulu ukuthi sebenzise igama lakho nekhipha lo moya lona noma kwendekene. Amen. Because most of your attacks mzalwane ekhaya ngifuna ukunake lokho inkumbi yethu into lesihlaseleka ngato sihlaselwa because of how much we understand God. Sihlaselwa on basis of our faith because on basis of also ukuthi singakuliphi lisayide emkhathini waNkulunkulu noma sathana. Amen. So lokuhlaselwa kahle kahle akusithi ngulona losuke uhamba naye nangabe uhamba naNkulunkulu uhlaselwa because kutestwa le credibility yakhe noma lamagunya nemandla lanawo ekuvikela lokubitwa ngekwakhe. Amen. So nangabe utawuphila impilo yakho ngokuthi uhamba under the heaven banner noma uphase emusa nesandla saNkulunkulu ngoNkulunkulu lokumele igama lakhe lisale lihlazeke. But ngenxa yokuthi semhlabeni sasitikhanza sifunza lulwimi lwebantu bekwahamba bantu abangakasinziswa labakhuluma kwesaba kukhathateka netinhlungu kanti thina sikabitelwa ukukhuluma lokho against sivumelwano lesinaso naloNkulunkulu wethu ngoba lo Nkulunkulu lona lithi babeli manje ke kude lokuthokothisa lotawukhona kuthokothisa uNkulunkulu ngaphandle kwekukholwa lokusho ukuthi uNkulunkulu sewende yakhe indlela yaba clear nangabe wena uthi uphasi kwesandla saNkulunkulu utawubonakala ngekuthi ukholwe kuze umthokothise naye uthi nyakadisa kukholwa kuze ngende mina. Amen. So here is Paul and Silas. They are in prison. Here is a problem. They are in prison. Ngifuna sibukisana nje stowat ukuthi wena utawuphuma kanjani kuloko lohamba kini. So as they are in prison, little people manje ke they chose to ignore everything that was around them.
Lendzawo bekungasiyo indzawo levumela ukuthi bangathandaza. Bekungasiyo indzawo yokuthi bangahlabelela bakhethe ingoma phambi kwaNkulunkulu. Le atmosphere bengakukhuthati lokho. Amen. But this is Bible ekhathi nebusuku. Paul na Silas bevakala bathandaza. Kulokuthandaza kwabo bekunebantu lapho laba witnessa lokuthandaza kwabo. Amen. Bathandaza ungathi abevakali bacela ukuthi inkosi sikhiphe kulomlilo. Amen. Bathandaza kungathi impilo yabo lokuhlale bathandaza ngalesikhathi. Amen. Lokho sina ngumzalwane kumele ukwende umkhuba kudala unesikhathi sekudibana naNkulunkulu. Amen. Kubukeka ngazuthi uNkulunkulu uyasihlonipha isikhathi semuntu lotinika isikhathi naye. Amen. Ngoba ngiyamkhumbula na Daniela bekathandaza ngaso sonke isikhathi ngensimbi yesithathu. Lithi Bible bekahlala thandaza ngalezo sikhathi leso. Angabi nenzaba yekuhamba tukwa noma langa lakhala imvumi noma liyamvuma bekathi ivalela bese uyothandaza ukhuluma naNkulunkulu wakhe. Kubukeka ngazuthi emandla akhona nangabe sitawunika uNkulunkulu indzawo sithi renew noma urenew uyadzinga indzawo yekuthi revive uphinze unyakatise lelingekhathi lakho kube nendzawo la khona noma udziniwe noma uhambe etinhlungweni ufike utithululekiyo le modern umuntu indzawo I call it the secret place indzawo lefihlakele la ukhuluma khona nje kube nguwena uNkulunkulu wakho umchazelele intensity nekwesaba lonawo Paul na Silas lana ungazuthi bebangatimisele lekutshela uNkulunkulu ukuthi sesejele lana siboshiwe but they chose to honor God right in that situation nabahlabela bathandaza mzwana ungive kahle abathandazeli kukhululwa ejele no bathandazela ukuthi babonga ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu bambongela nje kuthi uNkulunkulu kunemandla kumacknowledge ukuthi ungubani yena kunethi ubonani noma wesabani umnike nje isigaba sakhe sekuthi uNkulunkulu angendi lutho umhonorishela nje lokuthi uNkulunkulu kubukeka ngazo sitindvo dicala kube senzaweni yako nasicala sinika uNkulunkulu indzawo yakhe lethi iBhayibheli umhlaba kuGenesis 1:1 umhlaba ulihlane linganalutho amen but moya waNkulunkulu wevakala wahamba amen wase uNkulunkulu soyaqala uyakhona ke kukhuluma kude lokubukeka ngathi kuyakhona kutendekela ngekwako uma uNkulunkulu angekho endzaweni ungakhanza ukuthi lokubona empilweni yakho uNkulunkulu akekho endzaweni yakhe enhlitweni yakho wena noma approachisa kwemuntu lofuna ukuthatha tindvo kuye approacheli kumbonga lokuthi uNkulunkulu ngani kwasona lesimo lohamba tukwawo it's a privilege ukuthi besingehlela tukwako kungako na 1 Corinthians chapter 10 verse 13 uthi manje ke akukho kulingwa lokwehlukile kunekwalabanye abantu kepha uNkulunkulu wethembekile noma lingwake unendlela yokukhipha kuloko kulingwa lo ngoba uNkulunkulu lothembekile amen so ngithi ngiyemzwana ngesiwabone lamandla uNkulunkulu laphelele nangabe sitaye ebukhoneni bakhe ngithi khwale sifuna ukukuthatha noma ukukhipha kuye ngiva ngazi ukuthi kumele umbongele lokho nje uNkulunkulu umethembe kuleso simo leso and ulalele wendele live lakhe kiso leso simo leso ngiba ngathi kutaba nendlela kuloko lohamba tukwa utathi funzela ke lo bese uyeva live la uNkulunkulu asengithanaze nawe Father we thank you that you are called above all things sikubongela nje Nkosi ukuthi uNkulunkulu umphefumulo sengahlukana nenyama kumlalelo sekhaya emandla akho akehlele twakhe in Jesus name amen Siyethemba futhi siyakholwa ukuthi ubusisekile wakhuthateka ngelive lanamuhla uma unesifiso sekuthandaza kanye nekuthola teluleko counseling sessions neProphetic Promise shaya noma ushiye umlayeto ngaWhatsApp ku76591921 lihhovisi lemprofeti lisembabane Eagle House Building office number 10 Matfude Naka Railway hlanganyela nathi eChosen Generation of Jesus Christ njalo ngelisonto kusuka nga10 ekuseni kuya ku2 emini libandla lisembabane Hilltop ngemuva kwe-waiting room yasemhlambanyathi kuva kabanti vakashela likhasi lethu kaFacebook Chosen Generation of Jesus Christ with Prophet Promise asihlanganyele kanye elihlelweni ngemsombuluko lodako ngesikhathi lesifanako hlala ubusisekile bazalwane siyabonga kakhulu isupport yenu lechubekako ngelihlelo the timely word lesiba nalo njalo ngabomsombuluko estation seVOC nga1 emini sitfolile imilayeto yenu lecela ukuthi sikhulise lesikhathi selihlelo kude litawuba ludze sifisile futhi selungele kusilula lesikhathi mane sitawudzinga lusito lwenu
Kude sitawukhona kulula lolu hlelo sidzinga i-financial support letasisita sitfole sikhatsi leselulekile ka-VOC. Uma ufisile kupartnerisha nathi, ungathumela umnikelo wakho ku-mobile money enombolweni yelisondvo 76 59 19 21. Siyabonga.